hostela thina ziak tu chante pau tu piro sang chu omom boys hostel warden ania ama hi nula senior unto tak pasal nei lova leng trol MNB publication chua love story chirna sajat mai ni a hostel en kola no pang deuh le tlema upalam to deuh le khabu chir pai tak tak te chu le khabu a ho tir thina alar na berpo a strict lutuk le mi hriat thiam na ani lo em mai chu ni ma se hostel huam china chawani lar hetia chanchin kan han soima sak chan hi ama hostel en kol nge dining hall a tha ani wangani arwang muma satu chu hostela rol thar tuai tir remla la ni a ala nau de upoka piro sangi ruanga mu chuan a tre thota midang awin a phi ngal ruai buka chuta hostela ho chu anron kal khoma police phone a chanchin hrina chang hriom chhun chu ahmani maya hostela ron lut thar pakhat chu nia chumi chuan police an phone zo chuan midang anga tri na le hlauna nei ve ho lovin piro sangi ruang chu nai se sota an bia chiang seta en chungin ruang chu akal huala hostela te chuan makti deuh takhian an en hloma piro sangi chu a ngong a orzona tak malama tanga tlang pola vini a an vina chemte chu inchiriat velaya sayani chu chemte chu hostelar pakhat ta ani a chemte thatak po ni lo hlui uk deuh to tak hi ni nge thisen a chuak na sa hlea ruang nen chuan chuata ain chia pia nuaya piro sangi chu azang tha zong hian amua amit chu khomulo ti hriat zetin ameng kowa alan dan chu arap lek lek mai hostela ron lut thar chuan ngun zet hian piro sangi ruang chu ala thlek zui zela chuta akut veilama le ka them a hum chu an en wangwanga dokan chunga tu emoin a thei ngil ni om tak pencil chu an bana mithi kut hum ru chu an holkawa lekha chu alata an pot phara ngun zetin abia chuti lai chuan anung lama tangin kha tunge ni kha crime scene ani kha police kut ani kha aron tia hostela lo lu tharpa chu muang changin an thowa nung lama anin hera ama ron betu chu an mu chuan neithan ilo thleng ma hle mai an tia neithan tia ko chuan nangma hiani mo station ron call tu kha an tia ilo le man to pekani mo an ti zuya hostela mi thar chu an nuya oni he hostela hian nimin khan kalut ve chia jok mole alo tia neithan chuan ani tak chu an tinga ta mithi ko ta tanga ilak kha min pero police thil ani to an ti zoma hostela lu tharpa chuan nui varvar chung hian ilo mu manelo ti pa in athil lak chu an pe a kachir man tho an ti zuya ke hi remruata kania omom boys hostel hi kum khat le chan ve zet chu kalo chen chil toni kan warden piro sangi atwal thi mania he hostela ron lut thar piro sangi ruangun zeta en tu Brandon ane na kanin ton dan hi ka han soilo kange Brandon akania nang tungei ming ni veluk la ka chutia min ron betu chu ka han ena mel fai tak hrisel mel tak le hoi har mel pudeu hlek hi ni a ama po hi a har tak takin karing a mel chu ka ngei zong tak mai hi ni a ka le ka puchia lai min ron ti boi wang hrim po in ka ngei sa reng renga min la ron nui var zui remruata ti in kalo chang muka le khabu chu ka bi le ngal da ya i roommate tur kania a han ti le a ke chuan ka chang du lova le khabui va chirna som ve a han ti le a kala chang du chuang lo kol kilpia lam tluang i chiar zo chawa MNB lam dai dai mo avain thlau ve a han ti le chuan ngoi rengin ka phone ka bana hla play in earphone ka vuata maka kale ka buchiar lai chu David Nicolzia Sweet Sorority Publication Company pakhat Mills and Boone ti te chuani a
MNB chu lekhabu hming ani lova Gerald Rasgrove Mills le Charles Boone te din publication company hming mai ani thu chu hril ka chak eta ma se ka hrialom lekhabu chhuathin company pakhat chu kumsanga chakwa pariat khan din ani a adin tu Gerald Rasgrove Mills le Charles Boone hming lakopin Mills and Boone antia MNB tia hriat an ni bok chu publication company ten lekhabu an chhu ho chu helaya MNB kan notify vek maya hetiang hi keini mi zote hian kan hrat riau nia excavator leile na po asiam tu company pakhat ve mai hmingin kan lo ti JCB vek mai ani athave riawania khatiang lekhabua thon thu kha chu kei chuan meiche chiar to ka kangai Brandon kani intipa chuan a han ti zui zata kangi chiang khop mai no lo zeta meng chungin ka va ena ani la chu a khum tura chuan a kut pahnih lukhamin ngil zethian amuzang thala alamai mi ching zui ani ome room zetin ka en renga hun rei lo te chunga chu pa kangai man dan chu pui takani chuti rualin karil ru a hria emoni ka ti ru dewa kolkil pialam tluang ka chiar zo chi ti a hringa le MNB chungchanga ka ngai tu na aron soi chuak ve ngal ngot kha mak ka ti hle mai kan mi hringa chu amu hil zui ngal mai ni in alang ke ero rei fe kalameng zuya kamu hil mai thailo hostel om chu kaning to hle a kanin chan berpo mani in lam anga ele in athalo chu ni kan hostel hi kanan veng ton tira omani a boys hostel ni in mi somthum lai kan oma mani deuh khan ka roommate kom ngai em moi zualan min chua sana ni thum nuwa sopa kamuna khumpia mi so aron lut vele ni kum khat le chan ve zet chu ka om ve ta mani lok khan kan hostel pia maya kanan veng pachal lang tak puthang shima chu mak tak mai na thia tual tha na ninge ya alana wangin police ten an chui zui mek ti hi kan soi telange ke hi MA English zirlai mania in lua lova hostela thlang ta chut kani a kei rong bol peilo luata eilein chiat ka phun pui ta fo mai ni hi chumi hnu chuan kamu hil zui vata mutpo kamu tui thoka ta ni ang thom ri luai le mangang orola in au nuai awanga ka harle ma chu chiang lo taka than har tak nial le zun chu ka wanga thang har po ka nei lo hemi tu ka beng chenga wanga ka har hun chu tuk danga ka tho hun aya ma tak mai hi ni a ka han hara ka khuma ka thu chuak chuan kan mi ngai om pa mu na chu ka va en ngala alo om to lova kan room pon lama chuan ka han chuaka hosteler then khat man mo zeta chong hnoi lama an chuk thlatur mong phe chu ka hmu hmana ka hnunga chuan tlan moya kan room pia om chu man mo zetin aron kal thuaka enge thlenga inva man mo hlom ve ka han tia dining hall a piro sangi thin ti liam fut pa in chong hnoi pan step a chuan atlan thla khut khuta keipo chu man mo angreng takin ka chuk thla zui ve ta a kan pindan hi chong thumna ni a tuna piro sangi thina nian soi dining hall hi chong hnoi ber ani thung kan hostel hi kongpui ana omani dining hall ka thlen thlak chuan hosteler thian te chu ruang omna pia dewa mun khata anlo khom lata mi pakhat ruang en mek tu chu makti mel deuh takhian anlo en thap hloma kakal hnai dewa uluk zeta ruang lo bi tu kawashe chiang chu kan mi ngei oma kha lo ni a mi thi ko ta tang chuan thil engemoni hi alo la meka chuti lai chuan police an ron thlengta a Brandon ale police officer chu an hanin pe falta a sumi hnu reilo te a Brandon chu kan pindan lampanin chong chunglama a chho zuita a keipo thila fel hnuwa ka chho ve thuaya kan room ka han lu chuan alo mu hil thlura mi mak tak chu ni in ka hria ngoi rengin ka le ka puchiar lai chu ka chiar chhun chom le a ma se karil ruwa alu thei hlol lo piro sangi thina chuan rilru alu a engtine moni hian min khoi deuh tlat mai ni zana chuan kamu hil mai theilowa kan omna hostel boruak chu anuam lo ru riawa
kan zan ri ei po kha kan ngoi ngiaya hostelar then khat phei chuan chua ngal an du ut uta ma se police lamin he tual thana an chuina konga thu zo fia min la du dona wangin a chuak du te po la chuak lo tura ti anni Brandon achu zanri ei khamfel nu mutura kanin tin tua to nuwa po chuan kan room atangin ngoi rengin a chuaka tuna dar som pani ari tep to a alo la let mi alwa keila chu kamut a chuak lo na samai si a kameng kar renga le khabu chiar po karil ruwa alut lo eng thil ti in nge mo kalbo le ka ti ril ruk lai chuan Brandon achu aron luta aron lut chu a khum apan ding ngala ha om set thian a tluzal chui ngala chutia om nu fea rema piro sangi kha ka re chiang ve man lova engang mi zia nge put asul nge fel aron tia ke chuan ka chang lok lova min tur chuang lo bok ma se kamil zong ani lo deu wanga han chan thadu lo chu a tha ka ti chi alwa a thina cheve dewa a khil hle bok aril lu chu a chharan lo ka han tia hostel arzinga ama tha du khopa hotu an omin iringem a han tile a ka shelo an om ka ring chi alo ka lo tile a ani le he hostel nei tu piro hlupi nena anin kar hi a tha em ti in min han zot le a ke chuan traviau chona lang piro hlupi hian aring hlein alanga hostel po hi akuta ada deuh topin ka hria ti in kalo chang le a Brandon a chuan thil dang min zot to lo angoi ta veng venga piro hlupi soita ka chuan ani hi kan omna hostel nei tu hi ni a nuwalai kumsom thum panga borvel pian thiam le mel thazet mai ngau powang mai hi ni a no pangtia pasal nei ni in an soi a pasal pusia moi nen hian an kum ain thlau viau ni in an soi thina a pasal hian ada lalin aduat viau pokani ome he hostel a en kol dana po hian aronin rol ngai lo ani hmel a hmel thatle pian na lawang hian hosteler te hian kan start thei hle atuka chuan thil dang lam a thleng hran lo hostela omte chu thu min zot fia hloma abak chu ni lengin ke phei chu room lama ka om ani ber mai Brandon ero police ten an kom hnuwa a chhuak bo ni leng thung zana po zan ma sang bokin kamu tha theilo atuka chuan kanuna min bar khai dot tu thil alo thleng ta ni chumi tu kan tuk thuan ei lai chuan police officer pakhat le constable pani hi alo lang thuta ke chu min ron panding ngalin min lo zui lok ta che an ron ti ngal ngot maya makkati in ka hril hai kher mai an soidanin piro sangi vi na chemte kha kata ani ome ka kutzia po an hmu ti thu an soibok man kanita reng mai police station a min hruai ma in kan pindana min lu puya ka thil vele khum eng ilo vel chu an cheka chutia an chek vel na lama chuan ka khum hnuaya le ka them po bun to ni om takhi an chara chu thil an han chhar chuan police officer chuan chiang setin min han ena a room huta kan pindana tanga min chhuwa puidon lai chuan Brandon a aron luta kutkol kalobun ran mai an mu chuan engti ziange an ti hluta kan tuk chuan ei lai khan a om lova kan bo ruak a hreve lovani police ten a chan an han hril hnu chuan angoi ta wangwanga a hnuwa purin om remruat a hi tual that tu ani lo aron ti hul haka police ho chuan an en hau maya purin om tia a soi hi police officer khani a ani chuan engmo tual that tu ani lo itm ni piro sai vi na kha ama chemte ni a chu chu ama po hina phalo pha po ni se chemte a khan a kut zia hmuni hei po hi a khum hnuaya kan charani ti in le khathem ka khum hnuaya an charle abung le lam ni om tak chu Brandon a han entira Brandon a chuan le khathem panhi chu a han en ton hnuwa abungata officer ne na chuan puthang hrima case boipuin ka boi tok le a ma se ani hi tual thatu nia in ngai tlat si chuan hei po hi ka boipui nge ngai don ta ni hi ani hi tual thatu ni lo an tile a kalam aron hoya lo ngak la ni hni hnu vela emo karon la chukang che a han tia police te chuan station lama min hruai ta a
tual thana thila fin fiana chuan kalam a hoi tlat mai si a ma se kani silo ka chemte la kha a hmat lai khan dining hall a ka theihmil ti ka hre chuak chia police kuta ka om ni thumna chuan Brandon a chu aron kal ta nge a arotna angin hruai chuak kani a kan omna hostel dining hall a min ompuya officer rin omale constable pahnih anom ve boka ahnua hostel nei tunu le apasal piro hlupui le pusiam moya baka kan hostela om ve tho tlangwal in khai thlitak zonuna anron lut ve bok midang hostela om ho chu chhuah botir ve kan ni thung zonuna ber chu azam mel hle a midang ero mel dang lam han pu em kan om lo thung chuti rual chuan kan om khom bo ruak chu arit ru ang reng hle hian ka hria kei tak ero chuan hanzam lo ngai na vak po ka hrelo tuma ka that lova ka ti anga alan theina tan ero mak ka ti hle thung kan ngoi thap lai chuan Brandon a chu aron tong chuak ta a le heta kan kal khom chan hi a then hi chuan kan hei lowang he hostel warden piro sangi rong taka thani wangani a chu thila chuan poisoi lo he hostela ka roommate remruata hian atuar theidona wangin inrol tum lo kha ka inrol pha ta nge bok a han ti te a piro hlupui lam chu a han hoya kapi a har sa zonga thil kalpui lovin thil engkim hi isoi mai a thain ka ring nge ke ban ka soi jok don a han ti ta a piro hlupui chu kan en thap tamaya zonu na ero chuan nuai lam abia engwange ka hrelo a hoi chuak ve hau lova ma se piro hlupui chu azam mel hau lo mai mengpir ha chungin Brandon a chu han ena engthila nge soitur na ya min hriata a han ti changfaka Brandon a chuan piro sangi in tha thila mole alo ti sam eta piro hlupui chuan iwa han sak theilo ve ka a han ti chawa a soi zo ma chuan Brandon an alo pot chata kapi ngoite phatmar le ze pa sot lawang hei khami chana thil thlen dan kha zonu na hi chuan apha ve ho lawania alo ti ta a kan pi berin zep tula hriat tlat si chuan zep tul ti lo ber hian kan soi mai ange a han ti zui ta a pusiam moi chu ka va ena a hmela chuan danglamna a ommia lo Brandon a chuan an soi tana mania he hostela kalolu khan hostela omte an chhuah bolai ani rin om zonuna le warden piro sangi chi anlo oma kalut kha dining hall chung chia chhong ni na pindan pakhata khian anuin hau dewa ka han lu chholai tak chuan piro sangi hian hetiang thil hi ilak lu le chuan in om dan hi kan pu ka hril toang ati hi ka hremana ka thom chu an hriata wangin an thil soilai chu an soi zui talwa keipoin engchung change an soi ka hre heklo a hnu loka piro sangi ruang chu heta hian hmuni ta a amoma saber tu ti lawa chuan amoma sapol kani ta nge a police te hril tu po keima kani a officer nei thanate anron kalta ni kha chuizui tum lo ma ila ka chin than to wangin police lo thlen ma in ruang kha ka du tokin ka en mana mithi in le khathem a hum po ka lo la a ma se kha le khathem po bun kha ero nei thana khan min chu sakta a ti in a chola a han nui var phota piro sangi thi na hian inrol buai ka tum lo hrim hrimma ma se fin fiana thilin remruata lam a hoita ka wangle ama chu tual thatua pu ani ta ka wangin chan chu angai ti ka hreta a ka chui zui ta ni rema hi tual thattu ani lo ti ka chian em na chu piro sangi a thi zan khan kamu hil mi alwa chu wangin dining hall lama a chuk lo ti ka chiang ani postmortem report atangin piro sangi kha zandar khat vela thi ani ti kan hre theya rema hi chu tiang huna chuan a chhuah mio lo wangin tual thattu ani thei tlat lo piro sangi vi hlumna chemte kha chu zanri ei lain a ken thla ka thei hmila wanga a hnut chia pal mai ani a han ti le a piro hlupui chuan khami zana imut hi lo chuan I tha ani thei ngei ti na ni chu alo ti zau man peka Brandon a chu anui varvara kapi
khatin lo jam vak ma ta che ka soi sel do na lom a han ti te a piro sangin le khathem a hum bung le lam remanena kan ruma rema khum hnuaya police ten an chhar kha chu piro hlupui thuwa zonuna dani rema kher an thlana chan ero ka hrelo rem chang taka tul tha nana rema chemte an man wang po ani mai thei a han ti le a soizom zelin khamizan khan zonuna hian piro sangi kha dining halla in mu puya in rem siam puya soma chu po chu piro hlupui ruam manna bok hi ni a chan po piro hlupui ta na poimo tak le kha piro sangi khan akol wangani ani khan ariru cheta wanga kha le khathem kha zone na ruma tanga ru po ani che in alang lova zone na thil chin thalo tak ti top na man ru ani abai sei wang zo kani ti chuan zone na le piro sangi chu zandar som pani pel to nuwa chuan dining hall a anin mutange ya piro sangi kha ato alo khir phian maya zone na nen chuan anin soirem thei talwa anin nial boidon tamaya tu mama hian midang hriat an du lo wangin thom ero an tim dun hle ti zonuna hian min hrilani chutia anin nial poi deuh lai chuan piro hlupui hi hostela chuan aron lut ve nol maya chu po zonuna nena an ruam manna zelani ma se api aron telve tak nu po chuan warden piro sangi chu ala min du ta chuang hau lo maya api chu a thin rim tan ta ti in brandon a chuan piro hlupui chu avamel khera ani chu thinrim hlau thongin a sen up to a zonuna hnena chuan piro hlupui hian abula chemte chu latur le ama peturin a hantia zonuna po chuan a mangam tak tak chuang dona a hriat lo wang le piro sangi vona tan chawa mang tura nga in chemte chu la in pek atum ve maya ma se thilpoi tak a thleng ta zo kani ti in brandon a chu a han chol choka a hnu dewa chuan a han soizom le a chutia zonunan piro hlupui chemte pek tuma ke a han pen chu thuthleng tlang kil apal pala malam piro sangi omna lama chuan atlu phei pala atum lo devin piro sangi hroka tak chemte khan abo vit paltani hetiang thil a thlen ma hian zonuna le piro sangi hian le khathem kha in chu in an pot chia a hetianga thil a thleng ta thut chu an ham haya talangin le khapoi mo tak thil poimo tak omna lam zawk piro sangi hum chu ngai sakna chang an hrelowa an hriat chhuah meu chuan police kuta alo om to sia piro hlupui remruat na in le khathem poimo lolam chu midang rema pu thluk nana man antum ta zawkani a han ti ta a officer rin oma chu a han thodeu ham hama ani le chemte a remruata kut zia chungchang ve khale a han tia brandon a chuan kha kha chu hei khuwa a vot tran viau to a then chuan kut kor kan pun tran hi kha chemte a hum lai khan zonuna po hian khovo wangin kut kor abunani chu wangin zonuna kut zia langlovin rema kut zia hi aum zui ta zel ani kha chemte kha midangin an man pui ve vak lovani karing a han ti du a soidik viawani pusia moi chuan le khathem chuan kanu puitan poimona enge nei chia alo ti hmuta brandon a chuan eng tin tin emo kha le kha kut ziak kha inu pui kut ziak nge ni ti ka hre theya a thuin ziak kha chu ti in an chol le ria a police lam ko ta oma annin tulan ti le andu danin a thuin ziak chu kalpui te se ati ta zoka pusia moya chu arum hmut du chawa zonuna le piro hlupui chu police te chuan an lata a ke chu ka filim ta a chu tiang thil a fel nu chuan brandon a chuan ka ina local vete he hostela I bung ruwa zong zong nen hian helai ai chuan anuam jok dai atia ke po chuan kalau du ve maya min chan chu dan vela wang hian ka ngai na le tran riau to a anin kan thlen nu chuan engwangin nge piro sangi ruang kha an thuruk mai lo le ka han tia brandon a chuan an ham haya ni kha alo ti maya ani le sweet soro ka chhir laya MNB omzia dik tak chungchang khangai to mek ti hriani om taka iron soi chuana chan kha engtin ngei hriata ka han ti le a
khang ti chu a har hlei nem nang ni ang in ti fing deuh hi chuan a hrelo zawk nia in hriat te hi hrilfia in chak tlat zel a han tia anui zui suka kawa han ngei kher kher em ma se Brandon a chuan pusiam moya kha mak ka ti reu mai anu pui thil ti vel wang khan a hmel le chet zia adang lam mi alo chui zui tlak ani thu tak zet hian a han tia tikhan Brandon a nu chui na chu avoi khatnan kan lo ngai thla zo ta a he hostela tual thina chui hi atha chang dol tu ni zui ta rem ruat anen anin chhar dan ani a hemi hnu hian rem ruat a hi Brandon a ina hian cheng zuin anin zui chho ta ni ngai thla tu ten ngai nom in tiam indu zong ani em ti comment lama ron soi ula tin a thon tu kal le zel turatan suggestion comment lama in ron da bok don nia he channel hi ila subscribe lovani chuan lo subscribe vela thon thu thara piang te ilo hmu vat theina turin notification bell kha ilo met ve don nia